Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kata beliau, seandainya umatku mengetahui tentang keutamaan Ramadan, tentu mereka akan berharap setiap tahun itu menjadikan bulan Ramadan. Karena kata Rasul, "Di anal hasanat fihi mujtami'atun wa ta'at maqbulatun wa dhunub maghfiratun wa da'awat mustajabatun wa jannah mustaqatun." Kata beliau, setiap bentuk kebaikan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan akan dikumpulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, kata Rasul, setiap bentuk ketaatan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa yang kita panjatkan akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-jannah mustaqatun lahum, surga sangat menentukan mereka yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannah mustaqatun ila arba'atin aqwam, surga sangat menentukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidul lisan, mereka yang menjaga lisan. Yang ketiga, mutimul ji'an, mereka yang suka memberi kepada mereka yang lapar. Dan yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan, mereka yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan Ramadan ini dengan benar-benar meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.